Umukinnyi wa filime wamamaye ku izina rya Chuck Norris, uyu ubu tuvugana ntabwo akibarizwa kuri ino si y'abazima. Ubundi amazina ye nyakuri bamwita Carlos Ray. Uyu akaba yaramamaye muri sinema by'umwihariko muri filime nka Chuck Norris, akaba rero yapfuye afite imyaka 86 nk'uko umuryango we wabitangaje kuri uyu wa 20 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu musaza Chuck Norris yamenyekanye muri filime nka Delta Force yasohotse mu mwaka w'1986. Yamenyekanye kandi muri filime bita Missing in Action yasohotse mu mwaka w'1984. Ntabwo ari iyo gusa kubera ko yanamenyekanye cyane muri filime bita Invasion USA yasohotse mu mwaka w'1985 ndetse n'izindi filime nyinshi zigiye zitandukanye kandi zanakunzwe. Inkuru y'urupfu rwa Chuck Norris yatangajwe n'abo mu muryango we babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, bakaba bemeje ko uyu mukinnyi wa filime yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026. Mu butumwa umuryango we watambukije ku mbuga nkoranyambaga bagize bati: imitima yacu yuzuye agahinda ko kubamenyesha ko Chuck Norris yitabye Imana mu buryo butunguranye ejo mu gitondo. Nubwo amakuru y'urupfu rwe twifuza ko yaguma ari ibanga ry'umuryango, turabamenyesha ko kugeza ku mwuka we wa nyuma yarakikijwe n'abo mu muryango we kandi akaba yatashye mu mahoro. Bakomeje bagaragaza ko Chuck Norris nk'umukinnyi w'imikino njyarugamba wari ukimenya bose ku isi, by'umwihariko akaba yaramenyekanye cyane muri sinema, mu gihe abo mu muryango we bo bamufataga nk'intwari yawitangiye. Bagaragaje ko nubwo yitabye Imana bishimira ko yabayeho ubuzima bufite ukwizera, intego n'ubwitange yaba mu kazi ke, by'umwihariko bakishimira ko yakundishije abatari bake sinema y'iwabo. Abo mu muryango wa Chuck Norris bagaragaje ko nubwo imitima yabo yashenguwe n'urupfu rw'uyu musaza, ariko bakaba bishimiye bikomeye ubuzima yabayeho ndetse n'ibihe byiza bagiranye. Ni umuryango washimiye inkunga y'amasengesho ndetse n'ubutumwa abohererejwe ubwo bari bamenye ko uyu musaza yari yajyanywe mu bitaro. Mu butumwa bwabo umuryango wa Chuck Norris wasabye ko bahabwa umutuzo mu bihe barimo byo gutegura uko uyu mukinnyi wa filime ndetse w'ikirangirire akaba n'ikimenya bose yaherekezwa mu cyubahiro. Ngira ngo rero nuko nguko byifashe muri kiriya gihugu aho uyu Chuck Norris akomoka, ariko kandi nanone ni n'igihombo gikomeye muri sinema, by'umwihariko mu gasobanuye kubera ko uyu arazwi cyane muri filime zakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo abantu bamenye icyo bita agasobanuye, uyu musaza baramuzi cyane muri filime z'intambara cyangwa se izo bakunze kwita filime z'inyeshyamba. Uyu Chuck Norris baramuzi ndetse akaba yaranakunzwe cyane. Ubwo rero ubu tuvugana ntabwo akibarizwa kuri ino si y'abazima, aho yapfuye afite imyaka 86 ndetse akaba urupfu rwe rwatunguye benshi kubera ko batigeze bamenya inkuru y'uburwayi bwe. Gusa ariko nk'uko tubyumvise, twumvise ko umuryango we washatse kubigira ibanga cyangwa se kubigumisha hagati yabo. Ubwo rero Chuck Norris Imana imutuza heza, hanyuma nimunyemerere ngewe hano nshyireho akadomo mbabwire ngo ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka. Hasta la vista.